Pemirsa pengharga komoditas pokok Nyangra Hari Raya Besar Keagamaan, pemekasnya ni nyepi miwah Idul Fitri, kantun Nyansan Tedun. Pemekasnya ni pedas rawit sani sedurungnya ni satu selai tali akilo, sani makin dados ulung dasa tali rupiah akilo. Ritat kala nyelehin harga ring pasar Badung kalah lintang silih tunggil pedagang basa ninyoman Wandri Mausang sampun wenten panadunan harga pedas rawit. Sadurungnya ni dawek pengeroh puasa harga pedas ke kantenang nincap dado satu selai tali rupiah akilo. Harga inucap kirang langkung memarki awuku. Selanturnya ni ring soro basa sanelianan kantun patah pengarkannya ni sekali bawang sasur tali rupiah akilo miwah kesuna petang dasa tali rupiah akilo. Penadunan harga pedas rawit taler ke Bausang oleh pedagang kelontong Ubung Kaja dan Pasar Samirin. Dani Mausang sampun sideng ngadol eceran antuk 5 tali per setengah ons. Sadurungnya nih keadol antuk harga 7 tali rupiah per setengah ons. Anutin data saking sigapura.baliprop.go.id harga pabuat pokok kepanggih deg-deg sekali pedas rawit ulung dasa 6 talian akilo tedun 6,12%, daging ayam ras petang dasa talian akilo tedun siki, dasa 5%, tur ayam ras tedun siki, %. Raris daging sapi khas luar nincap siki, dasa siki persen, pedas agang 6 dasa pitu talian akilogram, bawang 3 dasa kalihan akilogram, kesuna 3 dasa sia akilo. Ring sajoning utsahanes panincapan harga ritat kala rahinan Kota Denpasar antuk sawetara komoditas kaecen subsidi 3 tali kantos 5 tali rupiah akilo oleh Sewaka Jaya Sanika Sayub oleh Prumda Pasar Sewaka Dharma. Dirut Prumda Pasar Sewaka Dharma Kota Denpasar Ide Bagus Kompiang Wiranata Ngawadarang, subsidi puniki kalimbakang ring komoditas ane kantun manggih panincapan. Subsidi kaicen majeng pedagang ring pasar Badung saha pasar Kereneng. Widya Stuti Bisnis Bali Nguningayang.